Shubor Nagaslem Jong Nongsan Hima. Ka Christian Academy School Shillong kalala banwan shakmat menta usnam ha result secondary school living certificate nagajingyo rung ki arngot ki khna school ha top 20 kata ka Abiela Nongsiet ha kedan ka bapra bat ka asava ka Simblai ha kerdan ka ba arpho ka Abiela Nongsiet ka bawan ha kerdan ka bapra kale thu ba ka klemlet tuition hande ka pun kre hi dara de na do basdang ka school kale thu ru ba ka subject ba yo bonma ka de ka science ha ba kale yo shispa ma nakaliang ka asava ka Simblai ka le thu bagade ka bawan na school nong kindong bar ka kham jinjar ha be de bar ka English handai dealing ba ka jingtre shtom ki subject ki ba khamdu na ka sala ban pin bha nakaliang ka principal jong ka Christian Academy ka F Khain ka le thu ba ka result menta usnam ka long ka babha namar pass lut shispa percent bar arngut ki ba yo rung top 20 Shushu kale thu bahapo ka school na kaliang kino hikai kim penshlo de ki khna ban pet lani pule na ka kot yarap guidebook hendai ki le ban hikai lani sam shiki khna na po ka kot Keting ke jangan ke di Abiela Nongsiet, syong sa siap. But ayo ni kau yang ayo ibli, try to rak keting ke jong jisu ke bawah. Belum ingat ni kalau ada di macam oh, keting ke ke jangan ada dua sedang ni ngalah sedang ada dua sedang school. Dari keting ayo ke jong ni kau ya. Dia awalnya ke 8 position berapa? Yo bun emak stam. Ayo ke science ayo siswa. Shispa. Ini dikontrol jadi. Kadai ngakun kerabat nak lepas tahun sekolah ni, dia daripada akademik kita buat supervise dia kepada adab. Dia ke si syuang ke exam lu kadai betang ke revision ni dia ban kerabat sisa kerabat dalam lah ni. Kalau kita ya sisi Sisi man kasi dalam sekolah macam betul like kita. Syuang ke exam dia kan ni kat real. Lil Nam jadi tuition. Krehi. Kasayan su kyo shispamak krehi. Jadi lagi long hikai school kinang long hikai ni. Atau nelang jung PP dip. Masyarakat tikijing ki jubah pada kibon mga pagkrehi na jong ade ham pelaan na ka mga guide. Masyarakat kung guide. Dia kalau lingkong hawat pensania hoble dah kelamu nilai aku magting ke jong lingkong ladau blame te ke yang ada ke betul sistem te ka te tahi te meningkong ru ke badan kam ada ngi kwa ko sikmat ada ngi kwa mengi yo he ke deba adu pas dang hi dan kam bandan ya ka ke jingmut ma ka ba in sedang mai bang krap ha na do ningkong in ai be ke ba ha kam ke jingi but punta ka nang ni di sini punta hi yang la shi They is of a Simblai, but the National Mardia, the Harvard Dental Hills. Siya sa Shillongpan asa Mission Compound, Block 2. Ngalawan join ng Christian Academy news ng Aja Arho, kada po lockdown. And kadon siya yung one compound niya. And then after the lockdown, bit by bit nalalahi ban come school mo kam la ka concentrate ban ngam dispen tan kan hadu kata wa men record nga sulong ba yung kipo bang ala kon concentrate nito maybe at least 2 hours a day ro lang ala ba concentrate Electrician krehi. Ndu bedang dengan tuition na and then hatan pa ngam dia ka maths but science Kiki subject kyo he max dut re. Mayo have maths ya ka maths bad ka computer Kano kyo ma. mayo 98 in maths computer mga one siya niya nga wala ka school ng sundo so yung nagkaroon parang yung kam struggle kung diya back in English but hado untaro kung diya kadang siyang jari but mga join ng real business ng Aja Arho kadiro ko lockdown as na nito put yung everything fully and after that 7 hado 10 pa nga ka constitution akam take care ki week subject siya nga ba akam na
Entah kenapa kami uni English kenapa. Nakam expect siya because kada new change policy from question people mata. Ito masih iba lang comment kabahay yung jangan comment. Pi to pi prepare em create em itu guidebook bak sarkar ka ai. Kemudian yo hi bentai but I'm not prepared but exactly from long tour but when you go through you can do but yang kam nak baca sih textbook. Itu depend banyak kaji kai na school. First ni ngawas nak hai kaji kai na kai jonga. Yeah, because main thing is untuk you want be application based questions. After that guide kuliah ki textbook jonga. Kita ai na kai and then hasilnya juga buat sebelum dengan kita textbook. The results untuk SNM kemajuan ini kah kami jual 100% pass percentage, but kami jual anu kita kepada mereka list by Aviala Nongsid iba jual ke 8th position, but Isawaka haka 20th position. Muka school dia ni semua kemen nomor ba ya ke iba ka school kalau le kalau ai ke Bhatam ni kena. But radon ni ke expectations yang kini kena di bagian point ni list. Nama ba kila dom ni but ni duduk kelas berarti nilai UI ke performance ranking for all the years. Ini suatu hi ya ka jingla jongki ni ke potential ke jongki. But ni smokeman beda ba kila employee sa kata thom ya kata kumka school ni expect ki bagian point. Is it like taking that? Di by the 8th position di kena iba kajingtai shitom hi kada long back nakaliang ka jom hi nama ba internet tuitions mo ti ka long back ka ka ba yu na school kata kala sulong ka ba biang but kajingtai shitom hi kada nakaliang ka jom hi ni song kemen du nama ba lang hi la yu hi ka jingtai shitom ka jom hi lamba ni snam but kung ka school shwaning kong mo ni ay mo iblay mo nama ba ni so ho hi ba ganda ublay werap dito ni mga employee sa katham ni shu ay mo ublay na mga result ka ba ni yo ang basnam but ni snowdi ban ay kublay kini kino hikay ka ba treshitam mo let man see man ay ka ba Bhatam mo the best ya ka ba Bhatam siya kikina mo ti ya ka kublay long siya ki ini kita belum so cooperative but supportive nama ba nalangin metrish lingkap hi ngam try ngira employee sa katham but kung saan nga laban ang mismo kwa knowledge kade ki pastor Jami pastor Shanang belum lingkap ni but ba lingkap begini ki kena mo bela journey lingkap ki kena mo jing dwai ba support ki kena ha ki jing dwai ki journey kan banyak kan suatu hiba kan long ka kijing duai jom kini ki banget ka church ko berapa wehi kalau kan kabala shibun kalau orang ngab nang ba dengan backbone te jom jing jok ka banyak dia menyo akan besi Take a message that. Snow hunno tang hakata nindang tur sa tang nindang be sa kata ka level of excellence mabat ka de kata hi bangin kwa beki kena kin suatu ya ka jingprish tam nama ba undan ke like na ka jingprish Atau kus Yang juga school ke ni nim ju encourage but ki jingkli ke bangi I have do ka por ka ba kide ya ka pre-board exams ru ni lam ai na ka gai mo ke long back ki jingkli nama ba kumni na school hingin ju ai ready made notes ma ka dadu ki dan hadu ki na class 10 ru ni encourage ki ba ken ai ya ki answers na la demo kani ba can bring out the creativity ke dia kata hi had ni focus bet ka textbook bagi iki bangi le ru nang ni kalong bet nim shania hakid guidebooks no ti handai ha bakila you abade ki textbooks ni shulong le kitu long ki reference books kan te kata hi ke dia bangi ni sama ki kena kamu tu boleh matik ni school mungkin. dan kapenyo kalau kapenyo Terus ni pula. kadi kata ke jingkemen ni baru ki pass kan Yes, you go. Yes.